chtěli vás pozvat na akcičku, která se bude konat 3. prosince. Dustin Junction, klub Video Vision Bar. A budou tam vystupovat lidičky jako T-Pack, Double G, DJ Lotor, Duan Flames, Bella Soul, Loki Styles a Vladis, takže se koukej dostavit. Je to 3. prosince, pořádá to GE Production a uvidíme si tam lidi. PAKO, AK Kopec, to bude party, Blíži sa ďalšia akcia, hip-hopová akcia tu na Londýne, je určená pre všetky slovenské, české komunity. Bude sa konať 3. decembra Dustin Junction, klub Video Bar, Video Vision. Budú tam českí interpreti, slovenskí interpreti, bude tam zastúpená anglická hip-hopová scéna. Tak nebuď blb, dojdi sa pozrieť, stojí to za to, robíme to pre vás, takže G Production.